Keblai Pibaro Shakatuk Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Minta Kesngi Kilong. Let Yakindu Umintri Rangba Yakinong Peni Latar Part Hamau Kurwan. Pediang Kidukot Kakis Yumau Kurwat Umintri Rangba de Kiplakat ILP but Kwe Kijing Dawa. Lada Don Jinket Kri Dehi Banong Umintri Rangba ke Meghalaya Ong UMDC Charles Marngas. Kekendrok Sekretariat Kedai Kekendrok Jericho Baburi Ikikam Bamsap Ong Ikong Angela. Penrem ke Meghalaya ASHA Workers Union Ikijing Syak Takti ke ASHA Hanong Jerong Mat lap bom kat badang ti Nong Rim Ying Hamau Lendem. Mat mentangin pasyik Khubor bakam benya. Menta kesngi Menteri Rangba Ka Jylla konrat ke sangma ulalit banya kendu yakinong penmi la terpat ngap bat sensar hamau kerwat blok Southwest Khasi Hills da kejing temu ban penchluri kibriu bikin le bah hakan digakam ka ba ai jai ki ula ongru ba kejing shong dor jong kidi ki marpam ka shong hak rukom bu rukom song bhai ki hakan ke program la samru ek check pisa shaki khatsan kenhun jong ki badon benta ban rep pat penmi yakini ki mar ki badon kumba shispa prapun riungun. Most importantly, the farmers, or rather I should say all the producer groups who are present out here today to be part of this interactive session that we have. I first of all would like to thank the MEMA as well as the Deputy Commissioner for having organized this very wonderful interactive program that we have in advance at a very low price. So we realizing that this problem is there, we decided that we will get these producer groups together. Hagajing let penlong program Menteri Rangba Ka Jylla Shamau Kurwat nakaliang kidukot ka KSU kila pediang sngobai Menteri Rangba Ka Jylla daki plakat pat kijing tho ban pen I kijing dawa bakong san jong kibriu Ka Jylla bakentup ya ka ILP kijing penrung ya ka tin khasi ha ka khernit ka bapra bat kijing penbet kapot. Kajingnya kendua jong MDC ba Charles Marngar ya UCM ka KHEDC kalong banyakren halor kajing jiasha thombor haka arpun riu terek hayong kuli merwet na kaliang u Charles Marngar ulabo ikin riu teli kimat ki bakta Ka Jylla hakmat ka council ban pentere kam yaki kikatu kat ni kimat balabu hakmat ka council kilong kabaningkong ka council kade ban pinstet ban tuklar ya upot usam lajong Kabaar bakan penbet mardor bat kiwe ki jaka bakaput Assam ki berang hap hapo uput usam ke district council kabalai ban pen klan bat pen imbiang ya ki hima ki berang biang ki kot kisla kabasau ban form ya ka advisory committee jong ka district council hak beyade ki jaka border kabasan ban saman mardor ya usim ka raj merwet bat acting sim bat ki menteri jong ka hima melim ban pen biang ki kot kisla Kabahan riu, baka state government kade ban penbiang ye ki police outpost haki jaka kapot. Berulai thuru baka police outpost hamau lasnai ke badai ban pet ya baro ki jaka kathan ka dontang sangut ki staff. Te hakanu kedur ki la ban yarap ikpat ba la dajia kanu ke jingja. Hadin ke jingya kendu baru CEM uba marngar ulai thu ban hakaliang UCM ula kular ban shim kia ye kini ke jingja bar hakani hi katayau kin sahir ban let jurip ye ki jaka basha thombor. Poin ki banga nakaliang jonga ai ki jingkentu so CM bat saka council hi brokoi bat kita kimat kilom ka baningkong baka council jongi kan penstet no bat tukla yau put usam lajong kita ka gamat ka baningkong kamat ka baar kelong baka council jongi kan lej mardor seperti ke jaka bat ki weiru ki jaka kaput bat ka asap ki barang hap hapo uput usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kabalai ka jingpen klan lane ban pen imbiang ban restore ya kini ki hima ki babiang ki kot kisla kum kanuksan IP kidan bon ki hima kani ka hima jongi shani nongwa shani ru kadon ko ki hima hadu hari boy jongi ladon kam ban pen imbiang ya ka ladon kam ban restore ya ka namar ngitip baka biang gi kot kisla nadu kopor jong asam tekum kanong mensauru aduk menda kelempat
mau kelempat pen imbiang yang kenong bersap kom kita kiki dengan nom keren sibun rei yang keren betik ya we detang bat kenika jingja ke pejam ta men kini kisngi dikawai pada ngala thoro ni bagi de ban form ya advisory committee jong ke dise council board tin rei habade bakani long kaladon ro ke boundary committee jong ke dise council de ngan sapen syai kam sibet ke ai ke ba ke ai ke jia keren bab CM kamat kebesan kedai kebetan kam bah kebetan kam kerki bak kata kalau ban khat lene ban suman mardor ya usim jong karaj maro hangte Kahima melim hini kesingi kelami syakmat ban pinskem bagayong kuli kadang hap hapok kejing pet jong kahima melim kani kalanang pinskem syusyu bakate ke jaka bakam ke asam kadang hap ha uput usam ke jela Meghalaya. Habakren bikilat pathai Khubor usim kahima melim upaim ainam sim bat ki menteri jong kahima kilai thu bakate ke jaka nadu menshwa hadu menta kade ke bapet dakaraj marwet. Luar pada kajing cia, kalau ka dong puji jakwat, bakum ka report ke boyo, kena kajing kuli kembali ke kawai dapat dengki kat atli ke jaka ke bodoh kajing fiar. Kena ke jaka ke bolong, try dapat apa pun samjau, try berbuat, ke bolong apa pun samjau kita membeliam, buat jang telah estate ni kena air kawai. Kena kajing le. Jong sarkar Assam dan bagi polis ke jangka haka tarhnu turik menunduk ke jughi klaim de buram shu ya ke snow jong ki nong sung ke bodan ke kain kilawan yang banjirat di kitigi pus elektrik bat kebasan tak ha ya sim ke bawah kim sim no buram shu ya ke nong fat ba ki balajit ko ba nang mentah ko ba Nagalian jong si berubah ni peran biang sisian ya ke bor jong pulih Assam bat ni kulturu ya ki bor berdepek ke desungsil ke skor katla bahkan ni pembet nak keluar bat nagalian ki beliam ru ni long ki keluar bat ni tamu talang bok sarkar bak desungsil ban pembet nak ya kena jong cia ya pembet pun mengitip saya kerat bak yo kuli kong hapau pu sam jong ka beliam kaput sam jangka state Meghalaya. Tegene ke jinglek jangka sarkar Assam kala penduk perin siam ye kibri bi jingi ke bar hujung kuat ke jimbun than jeki puli Assam kala insir ya ke jimut jang perkat jeng song te. Tena kalian jong ia bertawa ni kentu ye ki bor punya distrik Khubor bakin pha ye ki pulit jeki ban kelong kala jeng jingira. Bakajung ni kenturu baki pulit kemudian nanti kebanyakan ni dalang gigi pai jungi kemudian nanti kalau desya kaji pensengai iki te dak leng jungi ko kerba ni ai go kaji kerjaan ya kesarkar Meghalaya bakannya ni sekarang membek nak hidup susah mandagaleng hima ni longki lakloi mani pindai yo pur sam brem ke Meghalaya wa Assam katkum kiriti dustur katkum gejing sensyar trairi kabang ini dan di limba ki perlok pres kumau ki Indonesia kemat kada bahir perkui peran yang digejing Kekam kebakia kejing siu besinaya ki asha ki dikinong tere bayajan tambat ki patba ki bayarap ye ki doktor ye ki nurse pan pensting ye kekam jengki ki tere hai jing siu ibarat klem kejing thnum nejing benut la kapor bat kabor ki yat nya kawai ka ying sha kawai pat ban pensngau thu ye kajing koridor ka kwat ka kya ki tur ya karai e raidam ki pensuk ye ki patba ha ki babun kiliang wat la kata kajing kentho bat kajing iben ki hab ban mat Henry Kim Day ban ngap jar Minta kesengi nak keliang ke Meghalaya ASHA Workers Union kilalit ikendu i Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District hak bayade bekejing syak syo iwe niki ASHA hak arpsau terik mentau benai hak por khatway beje hak nong shong shnong ke nong jrong ke bahap jongsha PHC Habakren chiklat pathai Khubor iwe niki dekot ke union ila penpau kejing ngau kya bat penrem ye kini kejing le jeng kinong shong shnong ke nong jrong bat ilai thuru bangda kaliang i Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ikong Isawanda lalu ila penrem ye kini kejing jia nong jrong bat ai kejing kershan ye ke union da ka bapentikna bakum kini kejing le ben ye ki ASHA kan jia shu nang ni shakmat
mentarasi nakaliang jong kami Meghalaya ASHA Workers Union niwan hang ni hapo Shillong bania kendu ya Deputy Commissioner jong ke East Pasir Hill District kadau kalong na ka jing sha asyo jong iwai i ASHA jong ka Shillong nong jrong iba hapo ka ibadai i omo kan ro blok East Pasir Hill dia kum kini ki jingja kila aja nakapor syakapor nadu basrang jong kan ka pandemik hakabe dai bat kan ka COVID-19 ki ASHA jong i ki sha asyo ha ki breu ki lo shong thau nama bakim nyat bakim priang ya kan ka club kumbaga government ka batai ki te kapelong ya ka Meghalaya ASHA Workers Union bandap da ka jing sosi ka bakrau kan nalor baki ASHA ki ditang kinong trai ki baret ki baduna hi jing siu kumbabaro kila etep Henry ka kila trai ka kam ka bakrau ban ka bakhe hadu kata ban syakri ki pajba no shong thau ha ka bambaki ki don Henry na kaliang jong ki pajba ha ka jaka ka bakin ni ai lang ka kti ka diang ka kti ka man bakin ni trai lang baki ASHA na ka banta baruan rai ka kot ki kia bat ka bah ka miat jong ka sinong ka thau Henry ki babon na ki pajba no shong thau ki da bernyam ki da syok ki da kram ben ki da takti ki ASHA te kum kan ni ka jing le ben jong ki breu ya ki ASHA na kaliang ka jong ni penram jur kum ki ne ki breu te ki ai ka bangi ngosi bania thu hang ne kalong bana kaliang jong ibadi ASHA ibasha syo ila don ru ki dak jingam la ne jing men sau ka be dei ka ngap ki kho siu bat kum juru ha ka met ka phat bat kat kum ka jing thu ka jong i ong ba ki la persang ban lau lung khut wat ki jan ki ba ma i phong ru bat ki la berngem hiru ban ong ba kin khlong ki khamat ki jong i da ka ba maki ki la yu ki la kerdam ya ini i ASHA i jong i hoi ni ong ba ki jing long breu ngin don bet hi ki jing bakla tang bagi jing bakala ngila bania kerantang dak ketien ngila bania mai ngila bania tem kan ngai hukum kan ka por ba pindak tak ti pinda syo iki bro kam dai syo ka pathai bet ka bangi ngin susya iki wai ba ki kin syo iki phon jong ka union ka jongi dana ka liang jongi ngi penram jur halor kan ne bat ni terpat hiru ya ka sarkar ba kan sim kia na ka banta kan ne ka jing sya le ben jongi ne ya sha jongi Minta kesngi kade kesngi bahnyo ya kejinglet shong je ingkong Angela rangat hakmat ke sekretariat. Nakaliang ki bor sarkar kila khanglat ikong Angela ban shong hakmat ke kherdop sekretariat. Henry kani kejing khanglat ke sarkar pat kamla ban pinran din no ya ka minsim bawat ya ka hok ya kejing shisha. Habagren chikilat pathai Khubor ikong Angela ilong bagakenro sekretariat kalong kum kekenro Jericho lada ka sarkar kaskap minthi nakaliang je ikong Angela bat ki bedai hok banyo ya ka balakular da ka sarkar kin yayat bat perta hadu ba ka sarkar kan hap ban ai ya ka hok jongki mentasi kadai kasi kabahniau mu jangkan ni kajing ya pun banyo ya kata ka bisa dikitai ba baka dingrawah long mentulat nak marmat jing sisa ka dingrawah long bak sarkar kadai ban penbenaru ya kajing kersana bentang ni snem te menhilin nu principal secretary jangka deba Fadia keren mentakas ni sau baji ndrai kat ngimpat yo hi da kajing pho kajing kular ba hapo sila yo penkhop nya ni ka kam pendep no bat ki wei da kajing kular ngilang ya beteng mentakas niru te lada ngimpun kajing keren sibit ru nya beteng hi bat lada ni ong bangin dade bakta kajing kular ki biang nila ban i4 sitayo nila ban pensange sipor ngin sapet biang ngin pun yang cepat ba lada kempat poi hi ta kapisa dang sa ateng kum ngin yai beteng ti kadon ka order na EDC propoi hana ba mbit ban song huntai ti habam bit ban song bit ban yang tin ya bat kajing smu jong niru kalong gumne mentas ni kini ki paralok kiawan mi hi barok ni gisngiru ni ong nya kiawan hi ndai mentasi kiawan thambun kumne teknga ngamdon hok ban be naman mangki ru ki kwa ban pen snow e kasur jong ki te nyaya pelon ya kene ka sekretariat nama kini ki long kum kita ki kenro Jericho ki kenro ki baset ya ka bamsap babure ru ki kam bamsap bat nginya pertas lah hadu kina klem ki kenro ki ba be ki breu sa jangan kiba set ko ki breu sa jangan kiba ma ya ki pakabha te kani ka dika jing smu jong ni badalai lei ru ngitip bangi don hapo ka an habangi tensno ya la kisur ka dika hop ka jong ni ru te ngimnum chapting bat habadan kam ni ai beteng Kumshi benta ban kan mau ya ka World Hepatitis Day ni ka jingpang hepatitis ka bakta ya udo no liver jong breu hini kasngi na kaliang ka office District Medical and Health Officer West Giant Hills kala pelong ya ka program jingpin sngo thu halor ka ni ka jingpang hajawai district jail
Kat kum kajing tho I Dr. E Chalam, Additional District Medical and Health Officer, kam Nodal Officer District Viral Hepatitis Control Program, kaloong bayakani ka program la rakhi manlaw snem halor ka nongrim banlap yakini ki jing pang hepatitis hakapor babiang bat banyo kila jing sumar bapaka. Dr. A. Hinch, Medical Specialist Jawai Civil Hospital, Yalong, kum uriw shempang haba ay jingkren ulaong, kum bakapang hi kaong hepatitis can't wait, kabamut ka jingpang hepatitis kamla ban ap na marlada slem ban lap yakini ka jingpang, laban poy siya jingpang babunjat balaban katapat hadin. Kum ta ka jinglap hakapor bakloy, kadon ka jingkermen banyo kila jing sumar. Haba ajing pensyai ukamba tajur ia kisan jat kijing pang hepatitis berkentup ia ke A, B, C, D bat E. Hagajuk kapor ula pensyai ru alor kumno baniada bat ban sumar nakini kisan jat kijing pang hepatitis. Layo ru kijing kren na Union Kindia Superintendent District President harungkat kijing donlang ubat scam nongbri jailer bat kiwei. Hadin belakut ke program la pelong ru ikijing letes yaki koidi ki basa hakani kejaka. Hepatitis cannot wait. Kani kekejut hepatitis mye kau yang. Ida wachemi lada pen slami u detect lada wachemi ni kejut. Dah poi ka cigi bon jat ki kejut kerau kata hadin habot. Lada diye u yak kemi ni kejut hepor wadang smart. Em kalat em kejingkerman. Wa ye u sumar ye pun ko ye ni kejut naidok yang unu bro. Kata tu agak tim yang ke sarkar yang ke pertawar agawi, percaya ditek utuk ucem ukem kat dang biang porang smart. Penentu kasih ada no dek kelami. Now ke testing ini ya piwarok ya. Pada jawa cemi wa na pi kepada yo yang ni kunja infection ini ki viral hepatitis. Ye piwan mi cai cerita civil hospital. Kenang yo penting na cuy. Hari ini pun kena yo ini doa hepor biang kena yo smart tu chat yo smart tu like no new kenyang virus. Orang virus untuk coronavirus kini le ki virus coronavirus tu webi nak air tahun diwan tu dapat tahu si kaman yo fika kan gajek hepatitis. Dan ni ka hepatitis kini go kujut yo ni liver bonjak kita ki virus tangjiwa uklam ne gasni to ye kita ki virus ki bejo ye chemi man gasni ki wadakta bahai ki patient ki bejo wan tho dawai em ki kamasan je kita ki hepatitis kita ki viral hepatitis kong hepatitis A hepatitis B hepatitis C hepatitis D wa hepatitis E kajin kam yang ngane ngau konsentrate ro pelajing mo ro kamta na ya kita ki sanje ki hepatitis Wai hakai ke dor kata agak kaman yok gak sia hai dok bru hakai ke luti yok gak sia hai bru ade nai te manak sia le si kalong ke bakmen habangin ti nongrim yeng bat ngin lap de kaksiar henry lada kalong de kumwei pan kala banbu ya kalong yeng ha kajingma ha kashnong mountain dep ladon kajingja ha ka ba artli kilong yeng kidang ti nongrim yeng ke lap pen ban de kitiar pen bethei neki bom Habagren chikilat pathai Khubor Na Ka Jylla urang ba shnong dakas jong kashnong maulin dep uba jino kharbuki ulai thu ba artli kilong yeng kat ba kidang ti nong rim yeng kilalap ye ubom hakasngi ka babot marmar kila pentip shikibor shnong bat na kalyang jong kashnong kila pentip show usi ko umyang police station ubala shimkhia bat menta kasngi kila pha de kibriu bat tip benya shaphang ki bom bat kila ra no banle yak badai. My name is Gino Kharbuki, the headman of Molde Village, Ribhoi District. Today we could hand over the two live active explosive device. While the two families doing the earth excavations, they discovered these two explosive device. So immediately the village authority informed the Umyam police stations, and the police station and the OC of Umyam police station immediately sent the bomb squad, and the bomb squad has already rushed to the spot and taken away the things, and we were informed by the bomb squad that they are still this explosive device is still active. So now pertaining to this matter is still on with the police department.
You're signing? Yeah, I'm signing. You sign now. Bat dak itu ki khubor ngila poi syek bekut tak haduk penginesiam biang kublai shibon.